umuntu ephuma ebulungeni uma umuntu ephuma endleleni enhle engena endleleni embi usuka edingeni usuka ehlushwe yini uma umuntu ezalela ukukhondweni ephatheke kahle abazali bakhe kumgcinile bamfundisa mhlawumbe bamenzela ifa uma elilahla lelifa ebuyela kusathane usuke edingeni kuthiwa insini yayingadingi lutho yayinezithelo zayo wangiyalela ukuzidla zonke ngokuyithanda kungako uma umuntu elahla indlela yasekuphakameni uma elahla indlela kathembe eqala indlela kasathane usuke ehlushwe yini usuke yaphi usukela kwenzani usukela utholani ngoba babonile abaningi abayilahlayo indlela kathembe bafela emahlani basephogweni abanye bathole ejele abanye bafela emgwaqweni wena-ke uqonda ukwenzani uzokwenzani ngale yakho indlela ohamba ngayo wabuyele lo mfana wabuyela wabona ukuthi le nto yimbi wabuyela wasonda wazama nokulahla lo muthi kodwa inhliziyo yakhe yaze yavuma kwasengathi akaphinde futhi awufake akaboni lutho-ke ngalezi nsuku kodwa seyifikile inhliziyo yokuthi hawu angiyisebenzise lento mhlawumbe ngigqekeze nasemabhange ngayo ngiqele kakhulu kunalokho kodwa wayithukuza wayinkinga wabuya wasonda wabuya wathandaza wabuye wanikela wabuye wahamba nasekuphakameni wahamba nasenhlangakazi wazimisela ukuthi akazi ubuya usebenzise lo muthi kodwa manje ngaphakathi kwakhe wayesesiyazi ukuthi sekhona abantu ababili baphikisana okade kungekho kuqala engakawudli lo muthi sonjalo ivese ngezansi usemzuzwini ngesikhathi ngakhohliseka nkosi yami ngathi ngiyawuza umuthi baphela bonke ubuhle bami naye lo mfana wathi uzaludlayo lo muthi baphela ubuhle bakhe wathi ezokwasekhona amadoda amabili lapha ngaphakathi alwayo enye ithi yenza okubi enye ithi yenza okuhle enye ithi yesontweni enye ithi ngosukuya enye ithi nikela enye ithi unganikeli enye ithi vunula emgidini enye ithi ungayo emgidini enye ithi hambe esiguqweni enye ithi ngosukuya esiguqweni batholana bona bayesiguqweni batholana abagidayo batholana abanikelayo batholana abasontayo batholana abayentlanganeni batholana abangasenzi isono sekugcwele lapha ngaphakathi kwakhe lezi zinto sezilwa kupheka lo mfana ngowayengazi ukuthi le nto uyenza nje lo muthi udla nje uzawudalana lapha ngaphakathi kwakhe wayezokuthanda imithi nokuhlakanipha ngoba wangazange wenziwe lo muthi kodwa wayehlale kakhulu nabantu abakimkhovu bemtshela izinto eziningi namakulu amtshela ukuthi isifongo senziwa kanje nephupho kumuntu lenziwa kanje nabakatokoloshe utokoloshe nosebenza ngekhuba lithile wayixoxa yonke le nto wayihlanganisa wayidla wayesesengekwa ngutokoloshe ngeqiniso manje wazama ngikwazi ngaphela inyanga ey'ntathu waya nakumfundisi wawucela ukuba mthandazele mfundisi ngiphelela ngamandla ekholweni mfundisi ngiphelela ngamandla ekholweni baba ngiphelela ngamandla ekholweni ngisize ngithandazise wamthandazisa umfundisi wakhe kodwa angamtsheli iqiniso lokuthi kukhona lapha ngaphakathi kwakhe lokhu ugila lemkhubeni uyanqaba le ndoda uphopho kasikho enqaba kwabonakala selingene idimoni ngaphakathi kuye lele selikwazi umphendula limenza abe ngakho selingene kasakwazi ukukhupha wayesebuye emva kwenyanga entathu esinyamalala esontweni sebuyela kule nto yakhe sekuyifaka futhi kwesini manje wayesaka kade futhi lomuntu wakhe wamenza njalo waphenduka wangakho ngaleli langa-ke ukwenzela kuleya ndlu yakhe ngale lapha bazikhona ukuthi lendlu kagogo kasikho noma bembonayo abaze basho lutho ngoba umuntu wakhona waphuma nje wasebenza wenza zonke izinto kodwa noma ehambe emgwaqweni akanakubuzwa muntu
va un poco la stessa che tutti e se te vede lui come lui non so veloce io come hammi la femmina pagare senza un film cosa non mi aspetta la quando dobbiamo morire non mi ha pangato poi talento in me va bene tu gente tanto via con te ma tanto stannato c'è la lilana e il lento vai io wahamba nitete kuya ntambama bahlangana ingane fika semgwaqweni edolobheni kanti ingane iyobile udokotela kulungile inganyana intombazane engalo hayi shaya ngonyaka ingane sijabule iqede ethi nangu umuntu yambona nangu sikhobo kasitho kulala umuntu wayesehamba masinyane yangena endlini yakhe sevuke vaka aze besibizana abantu bonke hey nangu umuntu ebulala umuntu kuleyo mbani nawe wayesevela umuntu yathi kuleyo yile ndoda ehlala lapha le nto ishenyana baze befike bafike beshaya emnyango wavala waze wavula bathi yabona uma ifale ingane uzakwenza into embi wena yayithi kuyiphaphama ingane khipha imali manje uyise esibhedlela futhi uma ufuna sikhule hlawula baze benihlawulisa ngesikhulu yombona sebeyithatha le mali sebeyithatha imali sebeyithatha ingane beyise esibhedlela yaphaphama wabona ukuthi hawu le nto izangibangela ingozi ngoba uthi angaphenduka abe le nto engaka inhliziyo yakhe ibembi kakhulu ibembi abe nolaka nokwethuka kube khona nokweba kube khona yonke into ibe khona wathi uma ephuma kuleli cala wayesephindela yakulo mzi wakhe efike ukufaka lo mzi wakhe esephenduka futhi eba nesibudisi eseqala ebehamba esontweni wazimisela impela ukuthi uzawuyilahla le nto angabe sabuya yenze ngoba iyamkhathaza kodwa akayitsheli muntu kule ndaba uyenza yedwa afike ukuthi leli dimoni selikhulile nalo ngaphakathi kwakhe selinamandla selinjengaye lo futhi futhi yena kasenamandla abathe bathi yazimisela manje ukuthi angizukwenza ukuba hayi esileyo wayesephupha ngelilanga elele wabona laba abantu ababili belwa usibusiso lo nale ndoda emfishane uSogo kaSipho wabona belwa beshayana njani baqala basengathi uyawina usibusiso ngathi uyanqoba uSogo kaSipho kodwa isigcino wanqoba uSogo kaSipho amqeda umdinya uyaphupha uma ephaphama hawu uyaphupha awuthi ngizawugcina ngibe yile nto